Abusiafo ye mama chene mpre no so enkrahasem na ba wakwan awie kase ebo ne so ba wakwan afa yatena se de obon krata no emunsem na yede eto awoso yeda sese nenso wenye ho adaje afa so yede nyame asese ode nenso ache afa so bio yeda ye nanom ase so omo ye yeda enanom bia enye omo no omo ye nenso omo ma ye ntete yeda enanom bia yedu nkwanta bi no omo so ye nsa yeda enanom bi so omano asem kekenti edi yedu baby ayedu yedo obibia se wonso a woye Adom TV Badwam hwefo a woye na no ye ma omone ye office adwuma no emre dododo ukasa edin enye de emre panti na ya na wa wo pentem krade wo mana ko school na wade wo ho no nche se adwuma ne nafom ye de nyame asema ye nkwa ene ya brabo se nenso ode acha ye nti nyame de acha ye yesere ade sa na wotwe woni yanim ni eni nachi na de nyina wie peye maye ka say amen abusiafo ya tena se me de ma metra diamond na man hene kwabena sante ehye ye ntam wo ha na fia mankwa tamakro enso wa ha pa mo chewo me mama ache so emma happy Mother's Day so thank you happy Mother's Day so me da se pa na bi ewo Dwabe estate wa santemantemu okay na nati wa so hwe papa oh nana Dwabe estate ne wa santemantemu Dwabe estate ne wa santimatan dey. Dey he kan ti. Ka o se Dwabe estate no. Se me chese o se Dwabe, me se estate bi she ho. Na Dwabe ne bi okofo we ya sante de. Ka na me ti na me ka se minim Dwabe. Ba me se mu estate kura wo kan wa se Dwabe. Ne boa na estate ben na anim se wo. O tu kwai. Ne bia da mo mani pakasa. Already yes. Na o de ne nkra ba ye so wo Dwabe na estate. O tu kwai. O je ona wo kasa na Dwabe na wo kakwa Dwabe no nim Dwabe. Aya semu e no be kasa sake de bia mo mani pa bufu keke ya shade na se 9 meals na se bufu de bufu kwa me pe blade kura tata ma me twa so ntam e bufu we de bufu kwa ni chese na o de ne nkra ba ye so wo Dwabe next aya semu na ma he we ya bufu hu yi de enye bibi na ne buafu Mother's Day kakra ye di ho ya ho ya keke ti na nati wa nkra no me de amo na nati wa mpacho ye da so dodo na ni chese abrewa se na mo ka ni ju se obi o ne ya so ya mpa abrewa woni ya so menchia mo na na be pie mu asante Dwabe na na ya jo so dodo be fufu ne abama ya nyame shano awo ba tampa ya da sinana ya wo fo ne drop pa ti no yentimi mo obi adin ba ho but ye ni de mo ho na so me ma me o me din de mebo sweet grandma ejewa kode Juliet Osejewa that's so woman nyame shao do do bia ba ho mama comfort anti comfort ha o se I have me omo number na nka mai me se o musi how is and I'm say omba ko so ha pa bia comfort me da am to charge oba ni mu me to charge no e wish you a happy Mother's Day and I me and so me mama bofa na me shao papa onye mo kese me mama mo do so enti ya sha se dia se dia count and down no Ghanaian time the bokrata no and ebo ani mu ha ne de ya so aye hye if he say ya de trotro ne taxi ne other transport dig you may say yes fair no ya tum okay quickly mama fa increm quickly ne kure say for omo issue statement quickly say GRTCC for omo say omo say any people in am montin so the krata bi na say atum okay can you too man no so I was say this followed an earlier announcement by GPRT release no into the main cost you and clarify my Ghanaian time the bokrata no yes say phone go bona kosoro spare parts bona kosoro and say no o call akofro yi a lorry bia no ya tum 20% into once a mate near Max Bonano and an infoni edenimo ha. Any of traditional council no so aboachi munim Adom TV see a show me or medium and I fire corno COVID-19 na ya twentwe so kakra feed ye bi kwan amasa fashion akoso ko pay 17 the bokrata Ghanaian Times na dia ba arawo someone otwe wie yenso beto dwa eye ndabugiri ya ne wato ananano nsia do fie du so emieno Onyame mfa ne kra ensie eye mayen. Afe Ghana oil production fall by more than 17%. Piak kope 26 the bokrata ne sama fufuro binyabre na wanso ekenkan.
Okay, so they're not okay. Ghana Road Transport Coordinating Council for no so transport fare increase of 20% effective Monday 9th May 2022. The Ghana Road Transport Coordinating Council wishes to inform the general public, commuters and drivers in particular, to disregard the purported transport fare increase of 20%. We wish to state that transport fares has always been negotiated for and on behalf of all operators by the Ghana Road Transport Coordinating Council and the Ghana Private Road Transport Union. No single union or group have the capacity to determine the quantum of increase except the two bodies mentioned above. We therefore wish to inform the operators and the general public that the Transport Minister has indicated his readiness to meet with the leadership of the GRTTC and GPRTU on Wednesday, 11th May 2022 to commence discussion on our proposal for fare increase. We want to reiterate that the GRTCC and GPRTU have not diverged from standing protocols for fare increase. It is therefore unjustified for any group of persons to stampede the process to announce fare increase without reference to the standing protocols. We wish to advise the public to disregard any increase the drivers to desist from charging any new fare as we continue with the discussion on the appropriate adjustment with which will be signed by the representative of GRTC and GPRTU and communicate to same. And is signed Emmanuel Ohene Yabua, General Secretary, Ghana Road Transport Coordinating Council. So BBS however if you kwada kono. If you kwada if you kwada kono be sin konwa. Okay. If I say fi wada kono. Enti no na yes rese oye mate shenkani ankwaji obi lorry firm so. E na won so akofo no enkonkotua but e dey ntokwa besi honde. But Adom TV won so awo show bi hwe ya abonamane na ye nyina yente ye ho ase. Be the daily graphic no eto aso no pay graphic ekura asam kese wa ha na se Ghana aboka. Eka Ghana abonom ne brofu near reduction in benchmark values. State loses 9 billion Ghana cedis in Colonel Badwam retired, Commissioner of the Customs Division of the Ghana Revenue Authority. Ena eka sasemi se anano eyi benchmark binua. So mu yifiri ho so mu de bae no nti Ghana car abono no na sa 9 billion we no eye efi 2019 edibesi sabre ya yewum no ena eka we aba otumfo osai tutu ababio asantehene ena nifoni da he asema woka ne se democracy must move beyond ballot box asantehene charges hosts deba in Memphis. Eti nana na eka se democracy kebima menkebi no enye ne ballot box asem no ya nam kotamu a ba ma me mmakwatiafo abaso anka ye ka ballot box ho asema na akwatia de na te se din no nye na so yese na no NPP de ye omotu ye de eho ye pa bibia ko jojo ntime bom abaso na ba ko so wa ha ne se e-levy bae no electronic nso aba e-vehicle nti se bibia ko eti no katafano de toso aduana wo graphic mu ebo amane se enche bia o my Ghana be ye hyen a saa ehyen no eye electronics nti edin eda so no eye EV na je say e-vehicles nti we graphic there or de ebaye no bini if you metro say almost the abase Abokobi Area Drivers Union of GPRTUC Omukwa do mushase 7th May tomorrow. We different from Ghana na. They very different from it. Obi di aba say omu tomorrow. Effective from Saturday 7th May 2022 Intercity Trotro Fest. Yes sir. When for modern my some said about aka no. Enkoye gidigidi bia ma we so mrane me fa man ko fa SMP ma. Enti ase ne say bobatum but munya agree. Sikaso na mo de beto so. Enti mo to bo ase. Onyame de che ya wada hwe bi. Yeti wase but enti mfa mra no so nhye botom na waye de ope esa nya ade papa misremo yanto da obonkrata no so na mamenko Adom online disen sama hodo bi ewo ho na Adom online ubie ho no mu a tamale city players yesin sure treman supporters attack o mo dendenden ko Adom online na wankasa kokko ready so ewo ho na fe ene na wo ye screen no eso no na fi otumfo say tutu said ye di kan wo da bokrata daily graphic mu no so US memo en wo woni e behwa mamre ne amane esu ho hey ye bu kwabna nensa jai
wokɔ my joy online a ɛwɔ hɔ na wotwe wie yɛn mu so adom kase mo amutie yɛn moteye sɛ suhyɛma bi akɔmem yɛse ne ɛyi captain no feared wokɔ adom online a ɛwɔ hɔ yɛma no bɔfoɔ no bɔ yɛsa amaneɛ no nti wokɔ hɔ ɛwɔ hɔ na wotwe wie yɛn so VGMA 23 ɛno so kɔ checklist no fi sɛ kidi ade bo hɔ adam pepepe sam ka kyerɛ say this year de be kidi enam pa artist of the year eyemre nyabotre na amre so a na so tikidi ene afoforo bebre omunya abasobode no so hɔ stone boy so atwia ne ka de amatan ni okay tan ni nwum ne bi kana me makola eno ana munim bebre hɔ na nyam to nti eno ano no Eda so ampadu kwa no ka bibi kwa ntie no on think na ba ku say oba confuse you na comment Adom online biem if we say michi first man no dey shata michi akoya tricky nipa ko akofa cho bibi ade bi atare no yem so onyem onyem we so onyem wo so onyem but even chasa I'm going to see a channel. Because I am one was any Nancy, I want to say no how and not me a surprise me, dear. Oh, I am dear. Sagana for some to a tricky. Now before, what Baby deny crown for Niger, the former a baby papa, I don't can say. Shatter, also can be near the end to call Adom online. I will hold send the bray. And a boy anymore has say ya and pay and so they are back. We said the Bokrata Sunye Methodist Bishop no boy and people Basu Papa when initiatives are hold war ya womode atoto to ho afa Justin Kodri answer declare the need je ho say MPP General Secretary position no ono so ebeba mu ntu e ho asem ni John Kuma so clear system ni mu mo kasa bebre say wo say e levy wa wani e be arrest no se no kura bi anim nya crusading guide Bokrata no so ede aba afa Ghana open for business state housing MD ena wo twagumu ma investors and so ede won dwetire ebemu no the Bokrata no eno no yese bre na so mame ayo na quotation no chronicle or the Yakubu etimi enu chiche gudu Yakubu miti ya twa James James 210 I say na de obedi mra ne nyina so na obeto baako no wadi ne nyina hofo odini nyina so na oto baako na de obedi mra ne nyina so na obedi baako hofo no watia ne nyina enti mo amontie nchiremu ne nyina ni mo amobe bibia ban on noise making and drama no mo ani so okay mo ze matom mo nya careful eda so ginem die mo mankra mamrenti no afi no mo start you and am say eda so ginem enti mo nya careful nya afi na be kukuta ko bia di so kama my why ye kwaba we are fasting di go siwa o timi fast ye kwaba